Uba Piyush Marwen MLA MDC Jong Karanikor constituency mentakas ngi ulabu ya umau nongrim nak bentake skim umbam umdi kabalatip kum ka nongjri nong halam combined water supply scheme kaba hakajing mang kaba kot hadu prak lor tam kani ka scheme kan penyo hakisan telikish nong kata ka nongjri nong halam rajaju point beli but nong umsur but kenthop hadu sauspa saupu sauteli ki long yeng Hakani gasngi lapanya ia ka jingalang do ba es najer executive engineer ka PHE maukrwan but both sa ka jingkren ia ka phang jong kani gasngi layo uru ia ka jingkren langkot na uba listen marwen uba BB Shila dekhot jong ka nongjri nong halam combined water supply scheme ka jingroi kerpang na ka samla lapdyang nong set but ka jingple ia umau nongrim do MLA MDC Karaniko constituency uba Piyush Marwen but ka jingkren khublei na uba F Thongni SDO ka PHE Raniko division Ba kacin angnot idungi na kini kirurong ba inong kitram jog isnong kitaw I komiti ibado hap hakini kisan snong kaba na kalya joki na kapor sa kapor kitristom ba kumo banginyo no ya kani skip handai lanwa ka jengya don tilang maro na kalian junga na kalian ka PhD department na kalian kisnong kitau officer para kabangi anglot bat mentakas ni mila urlong sisya te kajing tentu ka junga hakani kapor bat kajing kuat ka junga hoy nila go yaw ni monorim berkacing kuat kajung hilang barok bah ambangin kut tak kajing play yang ngomong berkumbalapan slow the way di rumah sekretari yang kasih ngomong jadi bah kajing ku berkacing kuat bahkan urlok bertangik bana kalian kajungan kalian kajung pilang di nongsong snong di officer napo KPHC kabab terpang ya kanika skim kajing kuat kajung hilang barok kolong bangin urlong bat dan poi ya kaniko ang pangasnong dari haki fluyen kumba naliang I engineer balapan pau badu saus pak saupung sau I longyen hapo santeli kisnong ibana dan terpoi ya kaniko hapo kasnong kajungi kumpa na kiro ba yung ba kani kajata kajungi kani kajata kapag terku hapo ba kilian ilan buwan ba ki wadoi ilan kaspa mayang ilan kiwai ki bentah tadi kapag konsan kalong pungo bangin sumar ya kamay mariang
ya ka tolong kadai kawai kaba tuan kantam ha ka jing im kejungi nampak dokam syuk ban batai ban keren ya ka jing kodor ya ka jing kam jokawa ya ka jing kam joko mamari soso ha ka jing im jungi kibreu larangi don ka spa apau larangi don na dong shadong ka jing kam kejungi henry tangkoi ka jing na kabut pa larangi khandon ko kabut ba ngimna ban im ha kane tapatai tingi soso ya ka jing ya ka jing kam bat ya ka jing kodor jong ka bangai i ha kane ka dong ka than ke jungi bot ha ki por ki ba manswa mo kini ki kidat snem ni la don ka jing panon kam bakano ka jing ne torti ya ka umdi ke jungi henry ha kini ki kidat snem bat ha kane ka por gi soto ba katno larangi penjot ya ka mai marian penjot ya ke wadut kalong ka jindu long kabak khau na kamta kajungi namar kadi ka skim kamdai tang na kamta shishno kadai ka hap combine kemudian hap hakisan tali kishno berkat khai wat ya ka telong jo kadi ka omru kabamdai ka hap tang na ka shishno ngatrai gi hap batalang wa ka himaru atli ki hima ka hima langrin bati hima nong skoy ba ka shnong ru ngia tengku ala shnong ka shnong pot beli ka shnong long jiri ka shnong nong lam ba ka shnong nong umsur ho ni kemen bagi layo ya kani kaskur ya kaskim kendri kumupat bangin ya trelang banyak trelang bersumar ya kenika telong kabangiyo bertahan ya kenika bagai jaka kaba uplay ula ikirpang wa ayah kerja jaka kali tenakan mereka nih bata kerja jaka ka jalong menjaga plan ya Jakarta dan mereka long plan dari kota ke geografi kita tahu kerja jaka balik ke Plato kalau madan mak dan reseti idan ki syari glom jadi ada kata-kata, keikapan kau berbentuk pada kepuan dalam apa? Napa kalau dalam tunggal dari jaga, ini tunggal aku boleh ini lah, kalau bagi ruspa, ini biang kabam gadi, mak gila mandio, ya baru tinggal jam. Jadi bantan pada sedang dalam kape ada kata-kata, kata dalam nama bagi wajah hangat, makwa berpendiatu, akmat yang tiga bisa, akmat yang mana, baru akhir itu try sedang mutip ha. Kata kejakaan ni anak jadi, hai anak jadi. Kata kejakaan orang buan bagi tolong. Idan kiwa arit kiwa buan bahaman lagi kejakaan idan. Idan hidup kejakaan kiwa buan bagi kejakaan kaba per ada mentah. Ngaku akan empal kali kepuan. Hakmat yang di bahwa lagi latih kejakaan yang ia kejakaan kepada jaklia. Nak jing tray doyong betul tak terter. Henry nggak semua orang empal kali kepuan. Bahwa kalau kejakaan kepunta dan ring ide dapat ki nong chong ki badang pahu bani ogam do lum do lah ada kejaga ngalaman ban pensisa ya kata bila beli ki long kemi bagi long kepa mantas step ki cet daki dokha babun jat bangi yo ada kini kiwa ibadah kejaga je ngapa ban orang kali ko bangim dai ki bakar do haki wa ada kiun tanggo kata bangi kerdur dalam ban penuan pada ketika saya jaga jangi jaga jasam jangi dia kata ketika panggila siap dikela Islam bah ngila dia kena kidar bar Islam haki kamu di Islam bad awak kerja kendur jangi arfat di Islam umrah ban peniyo dia jaga jangi henry siam enggak perjangi gila ke babon henry ngim sengo yola ngila kurlang ngila tu yang keren batang bangi teh ginam yo si yunam tu tak umpau yang bak lakan sama henry kelas ngurut tenang kalau mbak ngalong tumba kendit tumbiut lang beseng banyo iya kata reski bapak ada office ba kadan kaskim banai hatwa akan dikatain kadai kama ngelapang kadai kajing pos new kabala urlong ya kindong syong jong kadai katain jadi santli kisinam
Bagi Iyo, ay kata ka scheme, bagnias na 5 bagnias na top bagnias tanom. Lada, kajingmi, jam ko nakabanta ka to, katulong, kajingmi ng tao nakabanta kinihipay kamdan. Namtip ka ni katong nakain ka lang kung no, lay hagipor di bang nang hala mga kalaban day tang live host na mensya ba ro, kamen masinil kang siyam yung katahi. Kiwa do, kiong poliw, kiwa rin, kiwa he, iskem, ihe, iyar, iyad. Kung makalong manta, kiwa do, kila nang ja, kiong poliw, kila nang ja, kiumba, kila nang rin. Kaya ay, kapag ban ay jemot hang ni, yang rukunjo, ya pi rukunjo, ya kijaka, kiwa kisyong kiong, Skob ha magkalait na kini hikam simen lang man sop yaki kena makala bukan rugum siya po itu tulong. Hagi jaka ba siya mitulong skob ha permi nakaan nong nakaan dong yung pisya niya bom day ban siya bom ding begini ban tong giding jaka tulong kanang mga kane bat ba kini ipay kini top kinyo iya kata kabanta hakabakin yo ban kringit na kito long bat ba hakajo kabanta kini giding si hakajo kabanta kini gizaka ibang syong kini di RCC mun syong no ki RCC mun di cloud plus ki cloud artificial bung yo bakin yo bakin ringi ka sim hakaba kilaban peni padiya ko tentang ni kinti message pa batay kalong barang kat bat Skob ha ay bakata ka jiwan na nekta ka jingim kan ne tang hapi baka ne lang baka mariang hagiding gisit hagi sa kagi boling tulungun nang ba ka jingim kan ne bakata ka mission kan jingi kan mangyayad na kapateng sa kapateng kubresibo kamariang limba kiding ako kiding supply ay gaspaba limba kamay ramaw kumudawiyang emotion. Tentunya kita kilakan penjang ya tabang tadi apa kanikadong katay. Tentunya kajing kerdo batam huningi kalong baka kadai katamram kapakiatam. Nama ngisian jing siya atau yang keumpam keumdi apa kanikadong katay kajongi. Dan napriang jongi kibakam ya sampat. Kelasang kanti kipuki hakiknya rien kijongki. Dan pat kibaya dan kibasipelo penurut lena yang kerja kapisah semia Mat itu kibaya umru dan kibalong ban bam bandi badan kibomlong bat surong tang ban perkoi kikia kitar nama kimi kiklaim napo kata kepuki Ini kijeng jenjar kiamat nakapor sekapor. Ibadan kali kilala balik wat kepekoi nakilti kibajengai bagi bom dan kali kihabra adau kiu balik tong nang kay na wakai kata. Kabalong kalanti kabakaru karam kalanti kabajngai leki mante ban kanton yuki wakatli jauki ban wara sako ye sno senai yuki kmi pa akabakilai trai ta ni barjesi na bantai se ye ku pa pansum dan Kajing jar kubesertai yakni kadong kataan kajongi nakaliang keumbang umdi Ikna bapli hakajing sang ka kilai wade ku ni kiwadoi ki bomtoi imtet la kadai ka koi na kum yaklia kidi kat ka bakilap dai na kata kadaw ku kitong sini ilama de sibul kijing sitam kamtam kajing pang penhiar batum tata ini baru kadai na kadaw bakila di kumari ki ki bomtoi nakapor sa kapor ilama de kijing sitam Nginafa ki memorandum sa kisorka ki balalay. Today kata memorandum kami fa ki sironglan ay kimpoy sino-sinoro. Nginafa bun serta ki application sa kinong gikmat ki balalay. Today kita ikot ki bagi fa kim siya ulong sa tiya.